Iyang okay Panginoon malanwaw na raksokon Pohnpei waw kisanan kan ko lukan ko nanalang ko nang kaniyay ko. Wow chororong sa palmachay kopna koryang kopna speaker and legislature sound ko pong lapalapakan paniensya momotso government to John Pohnpei sak pechawan luka kubran karasang nan sa palmachay Rahnwet. Ngay sarli Nicolas maban pechawan kalili ko kuprakan autapan sa palmachay Rahnwet. Ye cara labin sa palmachay Rongen. Ye kawapan kapin saletalan to late Honorable Petwal Henry Koryao way na pesampan yang alawuni en apali so mao COVID sa tuwaw o kasalo sa palmachay Iran Masala and Pohnpei. Rong sang kolonya Wayne Pohnpei. Government and Pohnpei State Pachawan Pachang Government and Pesem o Pachawan Muya Kasarawian Kawawi Kapin Saletalan the late Honorable Petwal Henry, a founding father of the nation, nitisan pariyay sa kayo, riyagat saknan. Wasan wiya lamalaman Congress Chamber and Congress na pachapanikar when Pohnpei. The late Honorable Petwal Henry Pachawanuputi, Nimasilu Kituwapuki Sri Sakpayo kung takamokila, o Pachawan kapin salitalar nitisan paisakwano, riyagat riyaisa. The late Honorable Petwal Henry Pachawan chapter the talk o yang sawas government and Pohnpei o pesam nan may trust territory of the Pacific Island pechawan yang ya Congress na pesam sang nan par kituwapuki wanay sa payo len nan par kituwapis di saktuaw o pechawan ya chapin speaker and Congress na pesam muren mo pechawan ya pukan Postmaster General sang nan par kituwap wali sakwalo nen nan par kituwap len nan par yakitisu. Pechawan ya sawas chocho kaya ang government and Pohnpei State o pilyang wiya pukon president ang Palyan senior citizen and Pohnpei Chungalan ke puko laut nan momotson UCCP niya pechawan niya senior pastor ang momotson kapille pechawan niyang apapali yapsen momotson UCCP nan wen Pohnpei. Karyawan sa palmachay Rahnwet pan sang pelikar wen Pohnpei sang nuwewa panam. Karyawan sa palmachay Rahnwet pan sang pelikar wen Pohnpei. Sang nuwewa panao memiyayar nan punganabesa mo United States memiyar pan Compact of Free Association me pachawan prang yawit teament epesem pan ada chapin shipment and vaccine tawuni and COVID-19 ni muy sampok and tisampa riyagat riyaiso. Wewa panawach pachawan yawitanan pungan sa palmachay Presidente na pesem His Excellency David W. Panuelo o Her Excellency Carmen G. Cantor, Ambassador Anwen US Nanwen Nepesam. Nintuan taman sainsan mechupa na watch pachawan chapter government Anwen United States pachawan uyach malkapang kalangan ng President Epesam o Israel may Nepesam kan puwego way Nepesam asosyayan sa palman kiti Techungalan kiti kapal en kapinsalete somaw COVID-19 saktuaw leleto Rahnwet. Sang ni Presidenta pachawan niya kasanti kay may apala kunanan sa wasmaw. Ang John Wayne na pesamang tarapan somaw COVID-19 saktuaw.
Nan chuba na wacha kasaleta me miya wini riyaw met yaraktan o wini te vaksin pukat government and US me pachuana pali. Atan wini te vaksin kan ye Pfizer o ye Moderna. Wini me atan ku Pfizer vaksin ananan miminan wasamen lamlamur kelay o wini me atan ki Moderna vaksin kak yang so o minan wasamen lamlamur mekin kak apapali ice cream ape puente rola. Puya kisang ni kara pa watch evasam government kasanetian merapan pecawanale Moderna vaksin me US pan sa waskito. President kasaleta na nanchu panawat me puya kisang ni kapalan infrastructure evasam pan tatangkoy Moderna vaksin. Vaksin riyaw wach koros ma o kaktato. Mentacha unubukachat tiyaraker o kaksawas ap kangangpan social distancing mimia. Mentacha unubukachat tiyaraker o kaksawas ap kangangpan social distancing pilmia puya unubukach kaiten lech menaman kay puyen kak pescha koros mamla. Hebesam government pilpakpaki chaway pokan anitawan miyakan silasilkan memia metuecha amuyam tatangka mas o social distancing. Nanchu panakaras meuyaw nanpungan presidente nebesam o US government hebesam asayar o pilkaskasker merepan hale Moderna vaksin mepan nya ichar ang koros. Tuaja state lau cekan harai pana le harai chungal wini te vaksin. Wai nebesam pan pecawan kaskas merapan pecawan hale doses tuwaket walupuki Moderna vaksin ni chapin ne pesangan wini wach apan wiyawi o Good one of the doses pan peti ni Christmas and pan ya ketriya isak watch me pan rong aramas walbuki. Irailakan me pan alo wunu watch pan alet dos riyaw o pan kakacha ay sipala ran riya isak walu repan ale wunu watch. Kolong aton katokapan wunu watch pan yuyaw. One wunikan me pan pe Kolong atapan depend ang wasame uyata wunu watch apniyan sa watch apasam kaskas merapan halawan mepan ichat ang koros chon way napasam. Irailakan mepan first priority may ye frontline workers may ang irailakan maunya John tatokan palian Rosan Mao, palian polis o irailakan mesin sila portera na pesa. Muren puinwach railakan me panale. Ye railakan me malar o me kawaso makan. Irailakan me uya frontline workers na napesa. Lenaramas riyakati subuki. Irailakan me listenyan o me mi panang isang pare sa kwalu. Saikin cha kasandiyan sa merapan kak nyang ale vaksin watch. Puya kisang niya raiso chanon kapar ang so mawatch. Nanchu pa na watch apesam pilpa vaksin ta wanubukach aninento sang yuwas ni o sang nungang ang tato ko cha poita sangan tarapoy kay pan autota sang apesam government yuwas government o state kan nan evesam watch. O kain sang lang sa kanmachay Rahnwet ye kan masalangan mo in Pohnpei. Ngalangan kami minipis niya ko yung chisu gulakwa minitslisap. Riyang taon ni mensang ulan kami minipis niya ko yung limakulakayo isak limaw taon ni muring sawas. O ngalangan kami minipis silo ko yung siyaw. Kulakiso minit pa isak limaw taon ni ipo. Rahnwet ang kami minantungan panmasa o paniyapang ninata isak limaw nil isak. Ilog ligan pa na kami minipisiso nil tuwaw pantawakin
Yang aku marmarakan kacau pangkap yang lain sapoy. Ni sau cek len ran kau na pang minan kuman palia pang o pan masa. Ni na te sak limau len regesa. Ilok leken paina pang mimini pichwalu len isak pang tabakin o pangkap yang lain sapoy. Wan lam namuran ayam mimini tekerwali isak su. Wan lam namuran Rahnwet mimini tekerwali isak. Wan sesongan kacau memurati nan rai nawarnya isak tayo. Mimini si 0.0 isu. Wan sesongan kacau memurati nan sampungwat. Mimini si 1.5 isak 5. Pohnpei pan sang kacpin kelakono minit isak isu ni saucek o pan perong salang kacpin. Kelakono minit sili isak silu lumay sangan lakap. May ko yun natakan autakan sa kalmatay Rahnwet. Kalanganan ko pran karas o kasalilya.